All Manipur Dialysis Patient Association AMDP na Pmjay gi Makhada Dialysis Touriba patient singi biometric LOUBA AMADI registration tauba matamda delay taubagi matangda KUPNA YENGSINBINABA WAPHAM THAMLAKLI ngasi press club ta pangthokiba paugi mifam amada AMDP gi maikaidagi phongdorakpada Pmjay gi Makhada Dialysis Touriba patient singi biometric LOUBA AMADI registration tauba matamda hospital kharada matam kuina LOUBA natraga pung kaya kuina naba ngai bada patient gi phibam sok lagana nongalaga lakna ba khanghalakpa hairiba tongan ba khudong cha daba kaya asina patient singda chawna awaba mayok na basing asibu mari leina ba singna yengsinbinaba wafam tamlakli registration ni taw matung da director ki approval la matung ahan ba registration lawe ado hospital ma secretary se manade hospital ma dana ahan ni registration da biometric se patient ki dialysis how bring le lobi ba aduna dialysis do ka ka andar nai na da pecho aduna ki ko wa se thene de ba ado hospital ma dana mu combine taw de ha tanda registration ni taw matung biometric taw se patient ki date certificate trigger lo ya de hai sigi chamak na bamsu lai re adu damara thila hai se ni je registration tawro matung hospital du na kamai to registration tawro matung da biometric to la ko se to ga hai na hai ga dialysis ko jen diba adu pung ani muki ge se le matung da ahan ye biometric to la adu na ahan bagi biometric to la ko matung da 3 hours again 24 hours ko matung da aloi bagi biometric to lo ko ga di ka da ki approve to de dialysis se aduna patient inji kamai to keda dialysis se moye ba ba alo de biometric se number ni mata bi shu di pung ani hum de hospital da dum na hela da dum di aduna ingam da kamdra na mo ala da wa di dum ba ara ta de la patient aso ki de di hanga da da wa ba mu su de adagi dialysis to ro mo ma sa ki dum ngai da da ha ga da dialysis to ro ge ngai na hanga da ko yang ko shang ba wa han ba mo de di an stress bi be ba aduna ko ji medical director to su si khalun jare aduga koi hospital side ju akoi high ba hai jare adu marak na koi hai ni je patient ni 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 ba 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 tan khan tha bira ga te ro ya ba ge ha ba so tan ni bira ga hospital je ne na nam dialysis to ni je ba bina to ni si je to ni to ni asian to ni lo ya ma no to no to adu ni sang china hospital ni ko na bira ko ni private hospital ni ko na bira ko ni ana ba ji ke lai ni ba adu si ki ano ba similar to ko ma ni patient ni na ni ro ba dan kami kalau hospital saya itu sudah berlengkap saya itu, kalau ya kita kena belaga, sih kalau itu dan tu harus relax sama kita, ada sih. Pergi Pmjay dialysis tu ya, mengaji, ada dialysis tu kalau luar, atau kalau approval, masa ini dialysis approval lagi, mari naik, rumah baik mari dah sudah, saya mari dialysis tu orang betul dah, rumah baik mari naik. Ada patient tadi apa boleh. Tapi kalau rumah approval tu naik, ada malam lawan. Malam sadar ni, malam sampai awal. Malam sadar ni, atau next day dah dialysis dah. Ada apa dah dialysis tahu ni na malam sadar. Atau kamu malam dialysis lagi. Tapi patient tadi apa boleh dialysis, pergi dialysis. Ada apa ni rasa tu macam ni, canggih tak amat tahu ya. Atau kita macam dialysis tahu ni, kamu kita meluai dia. Hantar sih namu tapi ngai, mau hancur saja. Siapa ni berprogram ni? Dia punya rasa tu macam tu. Canggih dah ini COVID biometric ni dialysis tahu dia. Kalau tak mau biometric tahu dia. Hantar kita namu mau kalau dia berprogram ngai, siapa program mau buat? Jadi ada proses itu lengai. Kau kan terlalu banyak masih nah, ini kalau tip dikit macam. Saya sudah ingat mungkin so dialysis itu ada maksudnya pengen naik ni. Ayu nam jadna ayun jadna ada pun masih biometric lalu ada ilasa. Semua itu benar bukti dialysis tahu ini semua itu aku yang awal aku cuma main na kita. Kena tu pun terlalu kan kan nak ke biometric di lobi bah. Aduh, orang betul tu aku pun mari ni tahu isi. Ya, aku nabi betul nanti pun ngai itu tu dia tu matam tu sana tu betul dah. Ada mana tu lapi tu bah, nam matam sana.